Okay, gwasame bana roch ke bana ngich ka Thok Nath. Thok Nath bukon ngi gwasame bana roch ka ken tishwal ka ti re bane no. Ko re bane ken kontin ngi kon ka Thok Nath gwasame. When re bane ken bana yuali. Itini ken shwal ka re bane ken bana yuali titini. So broad kabuka by the way cause ken konin gorga no ba ngach mi jini gujije di jingne ka gwasame neme shwale a me shwale ha neme shwale ha. Okay, neme shwale o neme shwale o neme shwale ho. Gwasame to kon ke neme shwale neme shwale neme shwale ha. No no neme shwale ha neme shwale me shwale ha. To kon ke to kon ke hi I jena gwasame I jena me chawi de chaje tum ka chapi ne chaje ke to kon ke o ka to kon ke ho ben ka bayol ka man joga chwal ke wu no no kene ti michiran chekenen ka do dan de to dere mal ngai ke je ade jago bi kene yizi ni long ke tubdu ke ka do dan de kwen ke je no no gwasame gor jeno bana action ken bana kelel kali ko mishiran mishe kan I can re ban kana ban you all then everything be utiakaji ban go long be focus point karan but ko jin gurjeno to be ngai right so to shi be ngai loroba to be ngai gwaz dana don shi ro du realika ke shi practice jalat ko tel practice tel to mu de ngai tel practice by the way so guru e practice be lat charan mun moy gwaz me na me chale it ka kal tap no no kam titini di lar no okay kana me ngulu dama okay ko me cha gor no 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 mo bi chu gor no jin bi practice no no ke ta dan dong di do di kwen ke je na me chwale di chwale yemena mo ke example de dien me dong de rande je gor de ngai ke je example mo belela ne dangro e che belela kel komen yam akarwa da gwaz mi chimi kone ne na me bala ne dangro de kana ngade okay bokon mi ka example mi chi kon taka ka pach konen tap right kuje men ne tap gwaz tap pakel but gwaz men tam chelela ne dangro der gwaz me diri ne chale tap bi gorno diri dag aka kana diri ngai ko an kana tiken ka dek chicken pair so na me dere ji mojbo ka me dong deri mal ngach na me queen andana deri queen dor queen rape bunny ke rate tang god ntene la ja gor ne na dong de ran gor no riede ti no so deri ngaje na mo deri ro du jakko bijine familiar mishi ngach kon kon ngach then deri we ka mishal ka me ha okay deri gorde ban me ban je duplicate no bu kon reide me ban je watch bu kon ger ke ha bu kon ger ke ne dangro no na me long ngoli ja kev ni chang gwada dana kweni biye mo bi je ngach en he ngulu de mo so mishi ngajen ta dan dong de nan ka je be jilwa ka long gwada do diena dana gurjeno de tungna dere ngaiten ko kentin kono gurga ba ngaje long by the way kendi shwal ka ti ire bane kana bane yuale amikaran kana ka kon goril ti la be je long ka je ko batuk ba je ngaj so na mede la kel mede ran dere je ngaj ke je ki dere je gor ke je bi gorno bi dag ha kana ha bi ka ngaj ko kenin kono gor ka to ka je chiran che to ge de ngaj me kan ro da kon ngi ka kan bando ton dona mo gorjeno bi dil gor ka bi manyam pronunciation de nangdi again very important ba ya mo cha ka riet gwasme ka riet ti bakalat ka na mishit ka ha mo gwara pa ka ha ka la de nangdi okay ma ka ha ka la de nangdi
ana mo gor jeno bi min kwen gwada me belel karo amen ke ene dangro kela kan ma ke kela no right now bigu jeno kan tiken ko tiken ke different right different dien jene different dien te ka jodien okay a jodien te ke different not a jela deg dien no so bi deg dien bi ngaji no ne me chwale ha kana me chwale ha okay ka ta dan dong de ran der do der je ngai ke ko no jeno jin bi dor bi ngaji no di ne me chwale ha ko ne me ha kana me ha so la gwano bi ngaji mi ajo ne me ngu bi lar no ha kana me ngu bi lar ne me ha jen do dan ngai ka ngwa je ne me chwale pal ne me chwale mal okay mal pal ke ha mi jin bi gwa ne me ha pal ke mal dio je no shi ta dan te da je dio je shi nen ta dan dong de ran der ne me der je ngai ke je kos mi ke ni kon ngai ken dagden ken kon la jene difficult long so jem la gori jeno jin bro palping ke ta dan de do de kwen ke je very important ke listen mi gorna ke gorana betuk bajanga bitato bi ka practice no ka do dan de Thok Nath de ngai ke je kon Thok Nath la ngai ke je wena dan le ran practice tin mi practice mi shelet na tele do mi mo betuk bi ngai ke je so again very important ga jamono brand ba class ba jagur ka class mo bi gor ko online a shit kamnen kon mo gwas meni mi ran te la te ga tam bi to bi ka kwen special tam do long len ye ko bre ban bi ka ngai okay len ye kare ban ko gwad dan wi re ban wi ka ngai ke je ti dial bi ga chwa hize you know one kamada dien bana waka merdien me beje duplicate beje le laro no bana me beje wuch balanne mi shala ha bene me balan mi shwal ke ha ana dangro ko gor yono biran bete ke kluki bete ke ngene me chwale di chwale ha kana me chwale ha okay ha ne me engu ha bidagden bi ngach ne me ha ne me ha dio je cho ke le tama mi shi ngai ne me chwale ha ne me de chole ha okay ha kene ha no so ne me beji moy ko beji moy ko klu so jan ta dan de lel ke jan bariyat ba ko gor gwase me bat kenyam ngeni jode ha ne me ba do ba gor jak ha ke ka ha ke na okay dordin me na gor gwama wak ha kara akwa pele non baben kuje te ka ha bariyet ke baka gor aneme mena gor gwadum magwara ka ha na de nangde okay okay na ka ha ka ke wa ka ha kera right now biena ngaje no der gwad me to hana dangro ticket ne me ha ba ne me cha chole ha ne me chole ha dio je deg die no deri jegno no cause michi pronunciation yang I then there is the thing bu chwa hize so chana kamen kwen bodo dande kon kwen geje ne me ha ne me waldi chole ha ken ne me chole jak kan war mu war ke ba chole war no war ne me war ne me kan ne me jak lat kone ko mu mi chal ke ha shi ha jene ha chet ko kan nak war chanen tame shi ta dan de nan ga je kariye to shi kenen important things about jawdu ka nang du ka je en man yam mo mi shi nang du ka je shi ngat the rest of the thing buka la hizi keje you know mi shi nang de shi ngat ne me ngi duob dan de nang ka je everything keji buka la hizi buka blood ba thok ke blood ba tiak long keji you know mi ngi jawde mi dan dong de nang ka je ko Thok Nath
Didjede bi gorno bi neme bi jagora gwa kosh bi Thok Nath eno bi jakula mala ngeji ka do brande ngai keje mi ci kon to gwa se me kamnen kona me ka ha kana ha and then bu konu niam men bu konen niam jene kana mene ci kon to kangu men niam to kona ke kon kalji konen tap ka kam gwada me dongde kondo goten kam kal right now ngi ko dan ka jo dan de do de nan ka je na mo shale mo shale gwada me ko right ka mu ke ha okay ha ko right ka pel ko right ka mel ko right ka ha pel mel no nen yen jo la te we ga wonyam and then you come right ka na me nyok na me ko right ke ha it ke jak mi jagaran chale jak it ka kan me karan kan war mu wari duor chale war na me kan nak war no jen dob dan de pronunciation de ngai ke ji dob dan de do de nan ka ja bana we ka mishal ka me o ba duplicate na me reje me ba de tok ka mishal ka o na me beje tok me dien ke belel ke won dangro no men ya me o chana me lel ne kul ngi je mu kol ke chale kul ka tok mu tok dor chale tok nga okay de lar no tok nga to kon ke mishal ke tum mi charan cha tum chale tum no we won yam mi bo kon ka o ne me o me nya me o linga gwa o kene o ke different okay o kene o ke different amen la ne ti tin to pai kon ko gwa tin me nyam cool talk tum dia je shi en cha clear tam me nyam ala example nyam mi chi dial chi ka ngai ke je kon to nen ka a ke ha. So from here, they'll take a clue could walk down a day in a day latke. Let me show you. The measure o cool talk tum. One of God me o cool talk tum. Dear Jessia pronunciation there she angel temme. Don't chet around a gay could walk down down there a door there and uncle because you walk down and latka walk again no. Mission a measure ngachi o can o she again she ngach. And then buwe come the dien madong dire le gor no dire ngach nyok ko gor kon do bana bana titi bana ka ngai keje and Thok Nath gor again go practice you know gor ya dire and there practice there jalade wana come the dien gwaseme bana me beje nyok mo ko duplicate bu ko na come chal ke o ne me o ne me o okay kareo o kene o dio je chi adak dien lingata o okay good okay tum but okay kuje me but bagor but the same word ki ri te kan ba nyom gwar ko mon ka ke o ke ta ke o ke ma ba ke o ke ta dikan ka da ko di ne me ni e o ka ne me chale o ne me chale kut tum but okay anyok kut tum but mu kon jena ban ben ka o gwasme ban ejek to kon ko to kon ke kut tum but chane ta do dan de ried de je kwen ke je mi charo cha khalot ke le chat ko men yam gwadme e o ne me e o non enemi chine cha gor ke o karwade chet ke kut chet ke tum chet ke but be diel to ko be diel to kariet me chek o ban mi chalel karo o be diel nangade kut tum but no do be me dere jilwak no be practice karwadu amen mi chi tade ke gog de chi jek ko ne dialle
gog de la jikini je no michi gog de here right now be jidi luak gwalno be jidi luak den ka queen kan di ala konde der lat wana gwaza me ka bayol ka kire baka manda dien no ko gor ko na bana nime bana je ngaja gwa wana gwaza me nyok me de ko nyok mi de ko ran ngi keje ci kon to ko o chana wo ka manda dien en chalke o bana me budget wine ne me chale ho ne me chale ho dag dien always remember ne me chale ho ne me chale ho tigan ka dag okay chana wo gwaza me tok okay bol kol amen to no ka kan doctor ton chana ben gwaza bana gori the same thing ko gor ko pronunciation do dande nan ka je do dande kwen ka je gwaza me let's say to kon ke mu kon gor ta ke ho ka ba ke ho la ka ke ho la nana dag dien no bi dag dien bi goro bi ngach na me chale ho na me chale ho okay gor jeno bi dag dien bi ngaja gwa ko dag dien jen kule la different gade dia let kon chana to gwadum na me ho tok bol kol benyo tok bol kol nanga kamu nanga ke ho kami chana jien chana ben kana me michelele ho de kon nanga di tama mugor kona kona me ho namba di nangu tok bol kol dia je changa jeta tani ni ken kelo tani tele kelo ket ke kol me ram kol do bat kije me te ke ho kel karwade me ket ke kol yang de la kol de la kol le chana ko de cholo kol so de ngaji nono ne me kol cha ka bu gwa ken kol tikan ga de galong jodi ne me na gwarin sometimes don't la ra ne me chijen ba bi ngaji no de any pronunciation ki do de de nangaje ne me gen foundation ka Thok Nath no arami mo no go be tung Nuer be janga bere bani you know be ka dil ngaje gwa do bdana gwar keke do bdan de nan keke you know do bdana de ngwande ga nangaje kosmike ne ka gorga de tigan dial be tika confusion mi dit keji ci to go mo ci je bu mal ngaj unless ci practice je lat karwado so practice gen kon lat gwase menu jelat kon antama so na me ho ke ho bana we kamada dien ci ko raja ta katin nyam so chana we kamada dien me de kon nyok me ngaj ko dana ka pronunciation de man bana utin na me chwale nen dag dien na me chwale na me chwale atiak no lo de lele na me chwale chan na me min gwich ba to ko gwar na me chwale kel rew okay deng chan me lel no chan min ben kuje me chale le nene ka chale le nene now Jordan bala different Jordan chebe par okay ka na me kel na me rew na me deng dio je chi ngaje te deng rew kel dio je chi ngaje te bidagre bilel bi ngaje nono chan men we ka na me chwale kel rew deng chan chia pronunciation shelling na me chwale deng na me chwale rew na me chwale kel na me chwale na me chwale na me kel na me rew na me deng no deng ajariye de mo men nanga chwala deng ka je me mi chwe chab chole mi karwade bala na me jen chwale ka Thok Nath min rodu gijika betine na me do brandi do de ngai keje ano ka Thok Nath ko na me awo bran be kwen be jangach
jin mital ji foundation dob dan de tok de ngai keje ano ci tung Nuer ci gwar ci de ngach ka ci kwena ba ci de ngach jen mu kwala goro no di ne dial kon goro jeno butuk buga to ngach biga practice be kana de lat la duka practice be jako butuko mo ba mal tiaka lonka ji gwad dan goro je you know ajen kwanam kwai lar ke je moni entamano bran roda dir yaleka ka ngai de kana mo ka Thok Nath wana wewe nyok kamandana gor kono gwaseme bana right kamando dien bu kono kamando dien mishal ke jene mi chagale laro la chole okay mena lelgwam neme chale kel okay neme chale pet chale pet na mo tu kono ko ken but de kon ke latin lon chale pet chan men we ke kel okay kel ko goran be jangach nemo woja okay kel de kono wogoto ko ken cat awawa chana jamin gwi gwaza me do brande kon queen keja neme neme sorry not but okay confusion thought neme neme chale kel ngeje kel right chit kerin me kel keren me cha kel kwal chole kel yen kel nam neme pet me pet kere cholwa pet bo chale pet neme te kel ke cat but mere kono gwada chana mere gwada mo kono kulen neme mena gor me chele le pet dan amena mo kero na ba chole pet lo tele meaning but ke jo cha gor be de nang pet no neme kel kare bani tin kon tin jak kon ko de kon tok de kon ngach wane kamanda dien me de ko dan bil jako de kon ngach ba neme chale to kon mu da dien gwaseme namo chale de chale namo gwara okay let's say no chan ben gwad bane gor ke kel manyam mu chale mu chale chana min guch ke neme neme chale neme chale neme chale neme chale ala rama daw ke nyam chale okay dio je chia different in chia ngai entam ka Thok Nath bi gor no bi practice be you lat ka kwendu ke Thok Nath bana we kamara dien dana dong de konen mara dien gwaseme bayol kamara dien bana nyakel bala he namo chale he chet ke channel tet dep awewe ko gor jeno bi atikanga channel mi len tet dep okay dep ari ne no dag dien neme chale he neme chale tet neme chale dep neme chale he neme chale tet neme chale dep dag dien changach bi goro bi practice do bi chulat karwa de ba ka jen ku bakana me ko mi changach be jilwa ga longati diala kon der lat ka kwendo ka Thok Nath no wana kamra dien me michal ke namo neme okay chalel kir okay tir lek chana man gornon chan man gwad me ke kir tir lek no bi pronunciation do bi ko langach neme 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 kir neme kir neme tir neme tir neme lek neme lek no ka Thok Nath lek tir kir
e gwada me e kir tir lik ka Thok Nath bi goro bi ngaje mishit kana mo riede jagwa me ka jana mani dong ba yol ka kire baka mishal ka me ha tenaga keltin karwade dong de konti ka ngaide kondial ejene mani shit kide kon kel goro ye shali shit jen mala gwar ko mon karwade yo bito ko ken dero gor ka je bi chungai ne me shale ha shit ka shit ne me shale ha no na madere ngat man dia na bana wutin bala ba me ke bayol ke kire baga mishal ke to kon ke to kon ke murdian gwadme shal ke to kan ka da ka titine tik dit pick piu chana man gornono wana kate ko ken gwasme ano tik dit pick piu no dia je cha de ngajete na me shwale di shwale na me shwale na me shwale tik na me shwale tik na me shwale dit na me shwale dit na me shwale pick na me shwale pick na me shwale piu na me shwale piu no tandi entele kalot chicken na me piu antama la chak to piu titini piu me la piu ne yade yode na ngaj no jira no be di la re che piu okay so na me Thok Nath me de yana ngaji no me de gwaze me bala re baka me de ke bayol ka me shal ke hi na mo shale hi na me shale hi chana men lel gwas me ni mane tok ke piu tik chan dorin dit no chan ben kuje me men yam piu kos gor kon ban lor ban ngai la tok piu gwal to kon ke tik to kon ko mrodien me dit tidi dio je diale tiken ka lona ko kon ka Thok Nath na me piu ngai kon a piu la mat ke chale piu so jen piu ne me piu tik dit jire karo ram dit chale dit wach na me hi jet ke piu chale piu na me chale tik na me chale dit dio je jen gwane ram la dwela ja dit chale dit no ba na me dit ke tik ke piu so ti dere ka ngach ka duob dan dere ke pronoun ke je chit ka duob dan nyot ke je gwas me ne ka jen ngi jema mar di na bana nyok nyakel gwas me bala ba yol kana makire ba ka man chal ke na me to kon karaw na me chale ba chu to gon me ne kol chano ko den chor no gwad me bana ke lel karew anamo call shore no tidede ngane no tiken gadak na me ka jodan gor koneja ade kon jigo anwodi na me chale na me chale call shore na me chale call shore no so bi ngaje no me charo chaga matiken ke different pronunciation dan de nan ke Thok Nath mardian bara nyog murai kontin gwas me bala mishal ke ho na me chale ho jermai kona chet ke kot kol no wewonyam bana ben gwas me ko ho okay call chan lele kot okay cause gor jeno bana te ke mugo ambo kon nyakel chana yemen gwas me okay na me chala chan tok kot call no la call so na me ngwan ke der we ba but ke ki ko gor ko ne bana do dan de kon ko ne bana ngai ke bana pe gwadma na mo ho na me ho kot call kot call no we ka tun wan ko ken der ngai ka jen listen Thok Nath mar dien bana wutin bala men jok en chal ke iwu wu jene no wu na me bayol ka shetekere baka bayol ka chana gor tuk kun pur chana men gujenono mo kon ko wu yo ba chole tuk kun
pur no titi tikan kelot tandien na me hu chale wu na me e wu na me tuk kun pur gwada me tukon ke tuk kun ke pur no ka Thok Nath bi ngaje no ti ke tungwan ti la gor ke no ba ngaj ko tung Nuer di de long but men very important thing odi bran betam be je kantin baro de nye keke ko jen dob dan gor je no ba kwen ke Thok Nath ba ngaj ke je so gore je gore radien and me de la listen very important ke kwire bani no ka listen ndo dien bana nywa ka gwasen be gor je no bana right no kamat bani titi to dongbel la reke bana ko kulo jik lawu la ka mat ke kana bana ko kien shit ke bantin pai kon ne a ke ha la mat ke ba mat ke o ba mat ke o ke ho ba mat ke he ke e ba mat ke he bon mitetin ba nyo mat ke mishal ke me ke ha ba mat bon ke i ke ne i ba mat bo ke o ke ne o ka ba mat bo ke jen wu dan de mat ke but these are the basic tin kon mat ke je ke so bi ngaje na me la mat ke tidiality okay ko jen kule la do badanan be pronunciation bo kul ben liya mo example mi chana wu ke na chana ka gor da nanga wa let's say ka ke wu ke a ke ka kwak chana menu ka ke wu ke ha ke sa kwat let put sa gwada me kwat now shana me shana wu ke ne ha cha kamat okay ana me listen karwa de mu goro de rander jangach alamat banane me lani wala ka confuse no chitke let's say yemo jana pak ke wu ke ho ke sa dere me to wu ke ho tetin wu ke ne wo de nangade no na me a different pronunciation right de nang kanang no dien dong chi nang dan dong de gu ki de nang je but na me chale pos no mi jinu gor je ne ba chol ba pus mi jin nyogo je gor no de gor na bon ba pass ala pass na me lo tele meaning so correct jane a pos wu kanne ho akantin kon very important ka Thok Nath ko de kan nang ke de goro de ngach na meni mat wu ka kana bana diality la re bana kana bana yuale ken kon very important la goro no ba Thok Nath ba de ngach ko kwidien so ne me listen mugwa ka kwiko de rande tung Nuer de je ngach ka di chalga ti re bani and ore bani ke very important ka ngaidien ki ga ta dan de rande ka ngach ke je ko re bani mi ka ngach la tok anything goro mo blat ka Thok Nath bala very easy kaje cheje bile dak ka ta dan de Thok Nath de ngach ke je bitidi alan kon go de ngach gwada me bu ngach so very important no de Thok Nath de je gor re bani ke ta dan de kwen ke je no na me je dan go de nywa ko kon kel gwas me jira me jidit go re no jin deri Nuer language school de je subscribe ka de je support komite mi bere gwas me de je chwamala jegi jin support dan de tup ti ken kon ko writing gor je no de yen channel de no gor ka de nywa bo ka gar tiene kan de dit ko de kan Thok Nath de kan ngach ka do dan de kan ngach je ena ban nyo jik ka la rodien